Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori, doomba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono, Mwenyezi Mungu ya jaili kumahala nimliyo, hanyoti pia haini mruhashelewa ni roho, na mvuu na suya, waluwa wade Mwenyezi Mungu ya wabe unono, walu haruma tambu, walaweze tambu, walu haruma niwade bali na mbali na zinji zilawe muzunguni, haukaya yemzima waiche de mwenye urinika zemvuza hatu na ujadid. Wa alaikum salam mama Kaeli, wa alaikum salam watukufu. Katsuanzar lati wakati gamina madan la ruswaf leo ze sujet naniki wazon lonizo depuis le ramadan mwanar mwanza. Wa alaikum salam gizo zinji kabisa sha badala sufanya 2 sujets ngalfanyo 3 sujets wadzimane ya Sudan. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, wa alaikum salam Harusitina, wa alaikum salam mama Kael. Watukufu wa jamalifu na mpartage haukaya. Wa alaikum salam Hanifa Said Mlumba Erija, merci beaucoup na webaho na mpartage ye message haukaya ngasina message mbili. Wa alaikum salam Marimsa, message nraru zilo très important, message nraru zilo très important na mpartage s'il vous plaît. Watukufu gamamboze sujet za hangu yojoka interesse mure jizango yojoka interesse ya baki ya dunge yojoka interesse ya lawe swafi ya tindunge parce que Facebook ya hangu heni mungu jojoka contre. Wa alaikum salam Husna Dan Ali, wa alaikum salam Hamdani Janfar. Mungu jojua uka contre nizo minamba ushamru atindeye Mruna tsindeye, mruna be ukaya on n'est pas d'accord avec toi, ils ont amba quartier d'accord, mruna jeli, shamra tsindeye. Jeli kanga waride yao, shawa ngwa baina al-mashriq wal maghrib. Oui, madikayem mon frère. Ngwa baina al-mashriq wal maghrib. Shawa mwishia watukufu waride yao. Kwa jajo subutu wake Marseille waride. Yonga mride ni mwambie, nga waride yao kwa jajo subutu wake Marseille waride. Haukaya ekangwa Marseille wanduka waridea. Hawaridea wallahi na Mwenyezi Mungu wa juhililea. Haukaya wodo wakatwa jurambo ya ukaya. Haruma video mrujoto wa ubababa, mrujoto udea. Tsindami, mitijituruku. Haukaya ntihe misuroni ni babu hao. Ntinda ni natataya, ni hamba enfant public. Watukufu ze sujerlonizo, sujenra. E ya mwando li ya Sudan. Wanyanyasi walo Sudan ikao la plupart ya haongwa shemezao haushemeza ili wahubiriwa mrungu isho mizinga mrungu isho armu shihuina jana ngazendao na wana wa Komori ikao de toma ya leo na maudu ngwa o Sudan wa negligewa na bora mbangasina. Wa alaikum salam Nolan Chiko na bora mbangasina ye president wa Union Africaine. Sujet abili mzazi Mkomor yafanya taishia mama Irham. Wa alaikum salam ya taishia imanaha hemrumme ya loza imanaha yede ya tahemrumme ya nike manaha warudi wafanya ukumbi ya rengaze mali ne dhahabu bahata mbere itoka yote mwanahe kajayunra mwanahe hashindi hafonde fami. Wa alaikum salam Chimanelia mwanahe hashindi hafonde fami daine mrumahi kaumzazahedi ya mtungua Mwenyezi Mungu gujomjazahiri mwanamsho hapo haukaya haono ya ukaya yeye gubakine mrumme baada hajiwane mrumme ula mzazi harendeha. Wa alaikum salam mashuhuli salu harendeha do shani na rohombi katsuanza one mwanahe na wo mwana deja safonde fami yalona wana dene mrumahe ikao ngwanzo mrumahe ngumwanzo na mzazi ya mtsungu wa harendi hadoshani
katsuhanza ya mone nguyengwe mwana bahata apeleka mpara bahata ajohanze mwana ya mane ne mruma hai wimzazi ya fanya ukumbi ya hundra twengo ya hundra dunia garjo hujari mrongoze au kati dai wa ichingwa wenji wa zadzo harmeti ya Faransa ikawe bazi hao mali kwa tu ema interese ya ukaya mwana de mwenye sitara mwana de ujo husitiri maudu suje ya bili mwana mshohatu ikao hatumia manyanya sibaya mkomori ikawa mwana mshohatu halolo anigadla gamjordin zambi halolo anigadla yigadla wo hamlola yekala wa muwa bahata hamua ha avorte hampuamba ikawa mwana mshohatu hakana grossesse ya 4 mois yigadla lo hamua hata walaikum salam shapati baada hamua ye grossesse pour ola mwana mshohatu hamaha bayanzo mrumaha heola kaja subutenda denonce shahabi ya manyanya manzani wahe mwana mahahe mkomori hula ikao do waenshiyo homjini hula ya ukemrumaha na usikungumuo bahata hamua hata ha avorte mkomoro la hamwambia uka pourquoi tsoda wambia serikali hamba ntsuju watsirende ntsuhenda na mshitaki shanga muhabio partage heni shele heni joni hunda eza jirihir ola mwana mshohatu akaula wane mrume hobonze waka wanaume wa Komori mwana mzima ikaudi akaumanilia yakamwambie mahoza ha intervene akawana dene mrumahe ye polisija ola mwana mshohatu kaja vumbwe mrumahe kaidomua sha habata mwana mkomori ya ukaya kazi jampasa kazi jamhusu harame mrumahe mwanyanyasi ngutsungubi wa mahakama na huja subhanallah ngarjo hujari zilani rizambi wajoka usikitia wasikite ngarjo spitira bikanga sikair gahane magata gasikairi hane magata au kale ukatule na mwana mkomori tsimua uhaongwa jojo mala joka urudia wajuhendo hamaturamu wajuhenda hobasha wajuhenda bangwa yegadreka huwangu juhenda nahu ngujota waido mjini hao watuku armutsia ngajo harmaze sujet za hatu. Premier sujet ngajo rambie daula ya Komoro partagez s'il vous plaît ya uka ebanunika mtina roho haubanda boko wanahanyu kwa tusoma Sudan haunda boko wanahanyu kwa somo Sudan wanahanyu usoma Chine wanahanyu usoma métropole wanahanyu usoma en Angleterre wanahanyu usoma aux États-Unis wanahanyu usoma Faransa yodemana mtsoma intéressé ya huwa na wakomori wajuheshe meza heze tambu zwa hunlawo iho ça va pas wallahi nasir swali heze tambu zihunlawo wana wakomori walo Sudan ebanu zero hozahanyu zifu ebanu nyinyi daula ya Komori mona o wana walo Sudan ikawoti pia wa hezenti balina mbali zenti zaha wede wa warenge o wana hao badagwa wandanje nyinyi daula ya Komori mfunye macho hata po mwishia obo wana wa Komori wa babu hao washemeza onarangalio mwishia o zerisasi mwishia o zerisasi hedizendao mwishia o zembiduke hedizendao mwishia o heli wana wa Komori mwishia o mizinga na bala wakati kufanya direct ebanye daula Komori mfuzero daula wana hanyu kwa tusoma Sudan bo wana hanyu kwa tusoma Sudan wana hanyu kwa métropole wana hanyu kwa aux États-Unis wana hanyu kwa Chine wana hanyu kwa Russi wana hanyu kwa Faransa yode mana neglige mwana he maskini e ya henda Sudan wode mwana he maskini izo katsumtusheni na mreveye ni gouvernement mleta sinema na mreveye mleta sinema na mleta daulisa mtutsona ukaya gamanzo mtsona ngaze maliza hima raia mtujaze maboshanyu watina hata ufikiria ye mtiti zebanile mruna marohombi na monesimba difference eza tizingwa jina swangwa magasina ye president henu Afrika de president al-Imam Ghazali ou de president henu Afrika. Et pourquoi Azali asumanira iswahe daula uso ujusa wafanya juanyani huandwa jina wa heza tizingwa jina warenga wana hao walo metropole ay walo Sudan ikawa ngo ishiyo mrugurongo na mzinga ngo bavuni ngo lilao. C'est ça ce qui fait mal. Nyezimu na pone sharishanyu nyezimu na pone sharishanyu banyikamnata roho nikamnata imani na mwishio mtu wa yurongo bwe mizinga yedao gambu vidotsa inumone dade sekamtsinata roho na mkena vinywana de mlo rezo sociaux risingare de nani risingare yepo ya wenye Yesu alo Sudan rishemezi hajizima inu hadisihiri
Nyesimbu na pene shari. Shahu wanade matuna tambaroho. Bali wanahanyu kwa suma wa Europe. Yabu kamna ukanata imani. Hai? Na mwishie mizinga. Gamreje zombabiti timwishie. Gamwishie zebinuki. Na mizinga. Na mwishie mizinga heli ulilao. Gamreje zombabiti na mwishie. Ya Latif. Na mwishie. Angalia watu wa masababu ya mada walio yapo wanaoza kumenda tusunga tunazibahizi wao uongo yapo wadiwazi wa ça veut dire quoi? Pays kauzika zitimo en plus de 15 daula différents zedaula hizo ezindi zenza zonangu hale makatiano zedaula kao na mangali tsayo daula tio wabaizo na hao ndarabasha daula nne huno kama katano zedaula zengaru tsawan wasaunjilia zatakaza hao wando kao dualona wando wafikiri yao wanu tsonde kao wakaulala bana watusemi kubagasi shazino relation diplomatique ya heze daula za hao habu ya wahafiliha wajuka ya wana hao garambia gouvernement Comore gamtraité wao ma dictateur gamdezi wao sasa le moment bidi moneso kaya gani na mahaba ni maranya daike mjoka ufanya haunafiki ukaya ngabo shena monese daurisa rais wa heda ula wede president ni Afrique minga mu respecte ntina ujo insulte jonda ko insulter. Moi j'aime pas insulter les gens. S'il vous plaît, j'aime pas insulter, j'ai pas les gens qui insultent. Mais si on a de moi koudea, amjo huste. Haukaya zembi urenda, mentina shida ni juger. Wala ntina shida ni urede rongo. Shamnyezi mgo jabar de muni jugement. Chaque sidami. Et kati hudea wallahi yabantina mhunda tafadila. Contre l'anjonga madambi. Gamuhabiola iswahe daula. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ni gouvernement Comore na mréveillez mreto pe unero bianyu. Nywana de mujenyini. Mtuna tambaro daru wanahanyu gwasoma a métropole. Gadjoka kabati ni ministre. Gadjoka kabati ni waziri. Kabati ni directeur. Kabati mwa gouvernement. Ya joparo jebe mwana he Soudan. You impossible. Wala de wana mamaskini do enda Soudan. Wadu wana mamaskini do fiya umubarini. Wadu wana mamaskini do enda harmaze zentikao. Kwa tina hata marongo. Sho wana hanyonga enda ushini do wasomao. Gwa jao Faransa do wasomao. Gwa beneficier ze bourse za métropole. Ne ze bourse za en Amérique. Yodi wana hanyonga enda. Alafunye ni gouvernement. Nda zamsiuha. Ministre des Affaires étrangères. Et ma ambassadeur à l'extérieur. Et ben nous mfuzero. Hewe. Maskini yanyu. Mdiwaza ya ukaya waka wanadamu wenji. Waka watawala abongo oda. Kabati ya kawanzi wa hama sambi. E sambi ngeda hu. Sambi tuonge magobani. Na hu hamsaidiani. Hamwanzani. Hamwanzizani. Hamhimiliani mumfungu. E maudu. Kamtweshe letule hanyu. Kamtweshe wakatu hanyu johuja. Kabanaleja ya lito huwa. Waka wenji na wenji. Waka harme daula hiyo. Ongwa oda hu. Waka mheshimiwa aliswali. Yaka hanzai Komori. Yengeda hu. Waka Ahmed Abdallah. Yengeda hu. Waka Yataki. Yengeda hu. Waka Johari. Yengeda hu. Yemara iswa ongwa oda hu. Pourquoi nini mjihada yao? Mtona hata mahaba. Na usikinia. O ushababi. O wana itwa mayali una maudu. Ilo Sudan. Zabengi mtu wasikinia. Zabengi madaza mafema hato. Zilatiro. Situ wanadamu luna wanadamu wenji. Komori hama mnanti mnantuda wantuzi. Kamtina tamahaba. Garambia uye daula Komori. Na mreveye nana nyifami. Nyifami za wana walo Sudan. Walati nize fami dahidwa Komori. Karna haba manifeste mwedema ula wa hasibabu politique. C'est pas là où je suis là. Yoti ni homin liyo. Na manifeste ye Komori wajuhe wareveye warudiro wanatu walo Sudan.
na mjuhe mrevandike mjuhe mshemeze sha mtsabe na lawe weyanjie wanadamu wao pia ce sont des gens walona nzaya walo harme gouvernement watu harme gouvernement ya mapolitiki so komo wanadamu ikawa wabalan rabo minti na wakati njuhe da hata nambie maranya wajuhe wambi watu azali olawanga wajuja azali izo règlement de compte nguvu zilio mimi huwa milio na mjuhe mrevandike mjuhe mshemeze ili wanahatu ili wanyanyasi ili wanashe watu walosuda wahubiriwa jeze ntizi ngwaji na wahubiriwa zabariru tso wana hatu wanada mwadamu rezo sosio wangu wababu hao duwana walosuda waduwana wababu hao waushashe wautsa solution washemeza hao ili wahubiriwa shaka mnao wanada wababu hao dans les réseaux sociaux Rwanada masuteno azali Rwanada madaula haki kamna wana wajuha washemeziza o wana walo Sudan watungu hamba au secours haina video ya mwana mkoma lulo Sudan ushemezo kanara garilo ngamtongo wishi ya mizinga itongo ulila hozitwani hao mmono ukaya zedaula zonti pia warenge o wana hao mmono kasi daula zonti pia wende wa sekuru wana hao o wana wakoma lulo huwaluhama mayatima waluhama wana mayatima nasi gasina raisi gasina ye president hinu Afrika ya la teuf epanini mrede ketsina dwana damu de daula haki ketsina de gouvernement nywana damu mbabo pia kamtina hata mbaro hitsoka yonti ya usikinia o wana ikawa lo Sudan walaikum salam wangu mzee Shaban Mwenyezi Mungu narniki hatima njema Mwenyezi Mungu Imam Ghazali njajo spetino makeles podera iswa daula ekanga wambotira isiwara ispasko de ulo yabo Rekanga we hauhiba, rekanga we hauhaki, ou des présidents. Réveillez-toi, s'il vous plaît. Ou des présidents in Afrique. Namtsai aviendi ya sekuru wanashe wanyanyasi. Kamtina mahaba daru wanahanyu kwa tusoma asuda. Wanahanyu kwa soma wa metropole. Nyoti pia gam hewe. Mintina ushida ni mtoweni yabo. Mintina ushida ni mtoweni yabo mitiramu. Je suis qui? Chaque jour bien avec le respect. Je peux pas vous insulter parce que c'est des malaises menanikiwa. Chagam Djouhambia, al-Imam Ghazal, le gouvernement ya, ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs fantômes, les directeurs, nous en avons gagné à Imam Ghazal, eni kam na roho, eni kam na mahaba, eni kam na nyanzo, mkanti jumojili milikish, zemali za hemarani ya mtuma bashoni yanyu, kam sufikiria uwatiti, ulado ulanga, walo Sudan, wala wajakawada watahenzi ya uja Faransa, wakawenda wasome, ili wajitu watu ujinga harumeti ya Komor. Pourquoi me réveiller, s'il vous plaît? S'il vous plaît. N'importe quoi. Ne me réveillez me de cinéma. Yebanu ye président in Afrique. Kutina za ufanya ya hubiru na shwatu walo wanyanyasi. Wimzo hangu kamtina za ufanya. Ya la teuf. Nyezi muna pwene shadi shahuana de mwatuna tambaro. Kabati ni de ministre. Ni de porte-parole du gouvernement saïdi. Hafoué matsu, hafouye matsu. Ni de ministre de l'intérieur Fakrim Radabi. Katsu Zamba Zahuana Okomod. Ni de ministre des Affaires étrangères. Wafoué matsu. Eba nini emana hanuhil. Eba nu emana hanuhil. Garma biyaoni na mjuhe. Parce que gamjo tsongari nji. Harma conflit d'asina nini gouvernement. Si kado makeni respect. Voilà wakati jo makeni respect. Gadjo ma bien la litene vérité. Avec le respect. Je peux pas vous insulter. Na mhubiri wanyanyasi wa le Soudan. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Wanyanya opia. Wakadona wajeni warengwa nezeti za hao. Pourquoi nyinyi mafezero? Zabendo majansu kaze maliza komori. Izo maliza ukati mwaji hubie. Réveillez-vous gouvernement. Namjue mhubiri wala s'il vous plaît wanyanyasi. Zila diplôme de zilo Soudan. Zila diplôme. Zila masteri. Zila DEA. Zila doctorat de zilo Soudan. Ils ont dit que les mzirubir, comme tu zirubir, ça me fournit ma tomdaza. On nous commande zone de mon jom le moniz esprizanyo. Il y a la teuf. Comme nous tsona wana mazababi wa kensi. Gwa chercher, gwa tsao solution. Gwa shemeza na mizinga. Na mizinga getungo ubira. Baba gamwishi yao. Eni kam na roho. Yeni kam na roho. Il y a des messages na kanzani bilo somme gouvernement. Avec le respect que je vous dois. Je ne peux pas vous manquer de respect. Al-Imam Ghazali Ar-Rais al-Jumhuriya.
wewe de président Comore wa Union africaine encore de plus. Pourquoi sota solution banda wemru wa uhadis ili wana wa Comore wa hubilwa le plus vite possible. Ce qui me fait mal, gamonesa ukaya kamtina hata mahaba wala na nyanzo ya howana wabidi wajafikiri inti maudu. Haukai zo mfikirio de mabosho ya hanyu nuwana hanyu. Shaga mza yao eni na rankuina harumazero hozahatu. Jerdom detesteni. Nasiba ike ngari mwengaoni karnao paro jomdea ni jomdeaoni. Karnao paro jomnikani madzina jomnikaoni madzina. Shanga jovubwe madzina hanya ukaya hewe. Kabana laja yalituhuwa. Waka wenji na wenji. Waka matajiri. Waka watawala. Jamuhishimi wa sambi yenge da unge magobani. Pourquoi nyinyi mtowona ukaituria hanyu jomkinishi haije? Zabani mtow fikiro wana wa Komori walo Sudan. Bamsaidie mwanaho kanoparo jenda Sudan sur le certain. Gujo soma métropole, Faransa, hau ya soma na Angleterre, hau en Allemagne, hau Italie, hau Espagne. Fakrim ladabi. Ye mwanaho romaudu kutu espere nga si sur kanaka honda Sudan. Gujonda hu aux États-Unis yende ya some. Haukaya ngarjokaya owaenda usudadu wanahima maskini. Izo kamtina mahaba. Garumambia oni hajiko, réveillez-vous, na mhubiru wanyanyasi, le plus vite possible, wano Sudan, bango wan danger, wanyanya wanti pia wezenti, warengwa nizenti zao, sauf ye Komor. Subhanallah, wakomor watukufu, sikanzani vile mbabi, harimu upando wanyanyasi wano Sudan. Nyezi Mungu jomhifadhini, ya mhubiri ni le plus vite possible. Nyezi Mungu ajalie, ye gouvernement ya Komor. Wareveye nano wanadamu walo harimo rezo sosio wajihubiri haurongoa ezaho wanyanyasi walo Sudan bomnyezi Mungu ajua hifadhi le plus vite possible era iswaheda ula ya hunde solution ili wanyanyasi wahubiriwa haraka haukaya wope undu mfanyao haukaya mjifukalizi haukaya kamtina mfikilio shaga mfikile maboshi hanyu neze famiza hanyu chana mdojwa ya ukaya zemali mlonizo Gamjo Zirati Maoud. Oui, salam Hassanat informé naïda. Qu'il pleut, qu'il neige. Gamjo Zirati Maoud. Wa alaikum salam min haji husna. Watukufu Gamjo Haruma et deuxième message. Et message yabili njao ya mzadze tsoi. Ya mzadze woi. Gena manaha hekao. Hamzaya harumwetinu. Badala hazaya manaha harumwetinu. Hasiabo hamtaisha mrumme. Badala hamtaisha mrumme, mtina hamba yenge Marseille, yenge Paris, yenge Lyon, na wumzaze kwa unidunga. Antuka njampara, njahadi sida minae, shatone ya ukaya, gamzamba ahotva, haukaya nti tabia ya hewa echesha mwa wenje. Yemzaze wayi hataishie mwana hahe mrumme. Alaikum salam masour mwana bahati. Et mana haya accepte avec le cœur. Hambia mama ya pas de souci. Kajafanya joa na wanwa jina. Walolwa waranswa ngome wedaza ubada kwa jajitungulia. Ola mwana mshatu ola hafanya ukumbi. Dene mrumahe ola bada mzaze. Wajaza hatu wajifokalize na nyikumbi. Walaikum salam tizini kamungu. Wajifokalize na nyikumbi na profi. Shakwa tutsaha njema za howana. Omuhimu ye mwana de la salle. Baike mwana ngujoka. Mbabaifu. Kanauka ampe. Kanauka tranquille. Yotimana hao. E mwana shatu hakubali bada mzataha ya mtaishe mrumme. Ya Latif. Nyezi Mungu nanike taufiki. T'as raison mon frère Sabaho Asuman. Tu as raison. Ils ont hamba. Kawana haki mon frère. Tu as raison mon frère Sabaho Asuman. Ils ont hamba bontina ujahuji ba ukaya. Kawana haki mon frère. Et mwana mshatu accepte. Banda mzazahi ya mtungulia ula mrumme. Banda ha accepte ula mrumme. Ula mwana mshatu hajibuano ula mwana mme. Sha
gajatso hamba hakubali kumsa hakubali baada mzazi hadi mtsa sha nge amurozi no la mwanamme wasia wajafanya ukumbi mhusafi ukumbi wa utanganya wanadamu wengi parmi zenye kumbi za pasi harma yensi ya Faransa humloza ula mzazi haringia la mapesa pia le kiesi bande haringia le kiesi haringia ne dhahabu pia hata mbele nzima kajatsoni ke mwana maudu ye mwana jwamba godor mashulia baniahe ya jwamba ngutuye mbere yende hata mbere katsini gajamnika Usumaya Saidu alaikum salam she mwana mshohatu baada ula mzazahe sha semama katsure vandike sha haina mzazi manzaroho hajuramba ya ukaya tirengele kiesi la hema pesa plus de 30,000 euros à 40,000 euros tizirenge ye dhahabu na niko wana ye mnambere ya dotlia kajanike mwanahe itsoka yonsi ni mnambere ni mnankame ye mwanahe onokaya semama habakide ne mruma hama haba na nyanzo ngu respecte mrumahe uweikao mzazahidi ya mtsungua wazaya actuellement game zero ula mzaze harende hashani katsuhanza ya onola mwanahe hajuhanze mwanahe ya manene mrumme ngongo nzima ula mzaze timparakado nzima banda skana bezur hadis kajajusa timhetiza message ili message waye ya resante ya rambuwe ya jue kasetua harambua parce que timambia kajani para kajana batamba habari ce qui fait mal c'est quoi ola mzazi harende hashani katsuhanza ya one mwana ya mzaya hajuhanza ya mwana ya manene mrumme Mana ikao actuellement ge haruma tambu ge na besoin mzazi mbatula mugami na besoin mama hangu même si haringe mapesa hokumbi haringe zembere haringe dhahabu je mafusha na tsoni para ya dola ulia mzazi katsu para ya hate mwana ni bonjour katsu ifanya wazazi hangu gamhada lwawo hewe mzazi waringe mwana wamnika mrume ye mwana ya kubali alima wakati ya mada unikao mwana katutso kubali wa ya tsunguliwa sha mwana ngujitsunguliyo mwana hao ya accepte ya kubali ye mrume wamnika yendi hata baada hakubali we mzazi uhimishani kutsuhanza uone mwana hao hata apeli kutsumpara na bo hurengeze faida za he mwana izo ndizo zaza kwamba ukagarjo kamana kalibi njema za mzazi mwana gajajoshinda alibelebele kauli ya hamsiwa c'est impossible kajajoshinda shamana gena besoin d'affection gena besoin umsutene gena besoin umanze gena besoin umanzize gena besoin umpare gena besoin umjue shamzazi banda usahufanya ukumbi urengeze mali ile dhahabu hata mnambere mzima ye mwana ho yatso utla bade mwana deja hajikoncentre no la muma ngo fanyo mahaba ngo wadzima wazaya wafunde fami ilo trasude ulende hadoshani kutsuhanza uone mwana hao ulende hadoshani kutsuhanza uone mrumahe mwana hao ulende hadoshani kutsuhanza utunde mwana hao ya latif ibane faransa inika ujairi to wezi akili hauje ibane faransa inika ujairi to mahaba ya hatu da sino wazazatu hauje eba ni Faransa inika ujari menye zankidi da sino da nyino wana hauje mzaze ngo yeshije ngo la loje watina ka ujue mwana ho ka fonge na mu mzaze ngo shindo wende abasa banga ona mindu ya domo makuna ushinda wenda wazazi wengi wajanzo kuwa na hao ngo wanziza o ngo walelao hakanyu wazazi wabaga muhulelo boma na uje unilele maudu boma tu hamsa tu garde 9 mois za grossesse za souffrance dans mon ventre maudu uje unilele bomana ndile kalima bwazazi wangu mkoli rumia ndilo shaga mzayo wana maudu ngabwazazatu wenji wana hawa waranswa wavuriza walo maison de retraite wazazo wajoka wanza kuwana hawa wao ngo walelao ngo wabamao ngo wanzizao lewo mzaze gawina chance hulo zamana haukumbi huregeze mali ne dhahabu ye mwanage na besoin ndo hadisi ndo parana kutupale mwanao kutu hadisi da une mwanao kutina hata besoin mwanao umjue mtumpara na lawe ya latif
gamlongozo winji wa huwa zaza hangu wale hunu Faransa hama haba na nyanzo mdu na profitar mwetinu mdu ya tibiwa maison de retraite mdu na profitar mwetinu wakati kanga mdu haza ukaya uwadeti mdu haza shababi yo joromani avese shababi yo jovuro mdu shababi yo joromani ataki gena be mzazi kaunge na 50 ans 60 ans wende 65 ans wende 72 ans moto mtiti yo uremwa ni avese moto mtiti yo uremwa ni attaque moto mtiti yo uremwa ni crise cardiaque eizo uo moto gena be mdu haza pourquoi nyo zatu mto réveiller makana mahaba nwana hani na mkane mahaba nasi na mfarie bagasar matsi ikao yonziro tsikao wazaze wenjingo harumatambu na souffrance tsikao wazaze wenji ngwa harumatambu wajonza kuwa na hawa wakenensisa wazaze hangu na mparo wana hanyu na mkebazi madanino wana uchitona kahumloza hauka mjihansi ya ukaya izo manza umalizani kumbi henu wakati ujo emwana jolo la kumbi wambebo mwana mtowe mrumme izo dizo manza udeze fikira mloni izo ya latif ya latif ye kabanu zinu mkaudo fanyi wazo bandara hamoja moja rende hawangwa marao haura hamoja kabasa juka mkayaje bwezeza hangu ima kukwa hatu kwa jamfanyani izo bwezeza hangu ima kukwa hatu wakaumnika ni conseil wakambia bumana ha anzemruma hao kairu karma sitara ukiharma mahaba beka hunatsemrumme gochodo vumbulo anayi hudunge mrumme gochodo vumbulo hawi bumza yemana hao ngena bezwe yaho yemana hao ngena haja nawe yemana hao habirize nzazo pia hahurumia wangu ili mdo hadisi ili mdo partage izo kutuzifanya ya latif nyesi mnapone shari shahu wanadamu watuna hata watu usante shaikoza shamezishenda shatambu na souffrance ika ugarde mwana haupanuga mzayao pour avoir le ukumbi c'est ça haukabanu humruzaya ili mwana ya jahusitiri ili mwana ya hulele ili mwana ya wanze mwana hongu hufario mdo para na mdo hadisi we mzaze kutuzanza wimzaze kutuzitsaha udu azike mwana honge jweni maudu ngojoka hingi udu azike mwana honge jweni ngawe mdu hazi udu ya utsama habani mwana hao ili mwana hao udomjua udojua jua hao ekawajua yekangwa wanono izo pia kutuzitsaha haina mkira tubwaza hangu baizo dizone demo kabatura mungudo nja parodi ya mzaze mumambia ni realite gamtsungurungu wana hanyu mwalo za matsungula wanwa umefina mana naye ihali fasira boyiro manane mruma ho ba minti natashwa bantu fikiri ya mrume masha mrume ye mrume banda usahurenge urengele kiasi la mapesa ye mrume banda usanga wetajiri ye mrume banda usahurenge dhahabu haye kamkara dibwaza zango ndo kana baraka Mwenyezi Mungu ajujailia mkane mu hata hali avakiswa trop tard mruna fare mwana ikaongwa nzomru wana wenji wadeleso wazaza hao wana wenji warantu wazaza hao wana wenji watona mahabani wazaza hao gawene mwana hahungu hanzo gena bezo mdo hadisi hahurumia wangu harumu wangu gamna bezo ya mamardo hadisi mwana honge mziro ibidi nguzayo gena bezo ya mzaze gena bezo ya jao mzaze kutumpara hata hazaya kutujwe mwana ya mzaya ngeje ya latif nyezi munarpwene shari shahu wazazi wabali ya profi mlimanga myeshi manga wazazi hangu ya basaga myeshi yoje na mleti ze couple zo wana hanyu vivya ampe na mparo wana wake tranquili mdo hadisi danyi nao yeke mwana ngena bezo ya hubu mzazi hamba alhamdulillah hauke tsinu ngemenya wana wenji ukatina bezo ya wazazi hao side mzazi wewa hechi wazazi wenji kutuhimida Mwenyezi Mungu baada hutsungulia mwana mrume hakubali shabanda hamtsungulia mrume hafanya ukumbi shamana naye ya manene mrume mwana ba je suis amoureux ani mwanzo désolé mama ngana nzo mrume hangu zabanga nzo mansine mrume hangu subhanallah zazi hawala me troisième sujet
gamuhambo makalima ya shubinadamu na mwana. Maman, eske ngodi wazo wakati wakana e grossesse ya 1 mois? Hauka grossesse ya 1 mois, 2 mois, 3 mois. Yona tambu, hauka mrura via. Mrou souffre. Yona douleur. Est-ce que wakati wakane grossesse ya 1 mois, 2 mois, 3 mois à 4 mois? Zedu wa waka wambayi bomnyezimu ni wasulishene mwana we yulo mbani. Bomnyezimu fanya hate mwana we ya wasuli nivuke daminaye. Bomnyezimu hanse mwana we inamuo ni mlele ya jiwazi ya jianlele. Bowaza kabati mzazi ya paro hamba ukaya. Bomana ha mguna jailie uvuke wasuli uje ufanye ukumbi unikeze mali. Nsu amini. Mzaza hangu, wazaza hangu, na mleti wanjarmeze kuplu, haumenya zendola, za huwa na hanyu, ikawa na hanyu, za objektifu za hao, hauye objektifu ya mana, umlele ya jia hulele, yudi ya mando, umlele ya jia husitiri. Maudo kamrumdu hazi ya tsupe maison de retraite. Maudo kamrumdu hazi ya wanzize, ya hubame, ya hurengeze, ya hutlakush, ya hushanje kush. Hamadu wakati kaudu waka umshanje. Haukaya wazaza hatu wenji. Mimi gamashilo mbaya hangu wakatula kush. Mimi tika usaidi ya mama hangu. Ili yake mbaya hangu kush. Ya boga mju ya ukaya. Mzazi hende hata kamrumdu hazi. Hende hata mbaba haka mrumdu hazi. Mwana halele mru. Hamadu wakati waka ulele mwana waka mwana mtiti. Hukamrumdu hazi. Ye mwana ushanje kushu. Hamadu wakati waka umshanje. Ukamdumduhazi ye mwana hautsambua hamadu wakatoka umtsambua. Izo zonti pia buwazaze gamduhaza uka o wakati wongo johuja. O wakati wongo johuja. Abasa kutuhanze mwana, kutubame mwana, kutidaone mwana. Alaikum salam Muhammad Asumani. Ile mwana hao ya hukeletiza. Wallah. Alaikum salam. Kutufanya mahabane mwana hao maudu. Uremesheha ya jiambe ukagamna keletiza mzaza wangu. Shaizo manzao do utamfaraka. Ili o wana wa maneno wa Roma hao. Ili uyenge mwanaho kakumtundu. Ili mwanaho ya hudeteste. Wallahi mwanaho mba turam. Je peux pas détester ma mère. Je l'aime au fond du cœur. J'ai essayé. Riki en contact. Rido parana. Rido hadisi. Mzaza hangu. Katsuki. Finalement mzazi haparambia mwanahe ukaya. Walatsabe mwanaha zalahunu. E mwanaha jahunu mtiti. Hambie mwana ya ukaya mide na hurenga ujahunu. Zemaliza ho kubine dhahabu. Yalade mapesa hangu. Yana tu. Nyezimungu na ipone shari mwana wa mzaya. Uondo umabia ukaya zemaliza ho ukumbi. Ne dhahabu. Zinu tsenenge babide na hurenga ujafaransa. Subhanallah. Mwana hao wa mzaya ye khafani ya hao. Uondo umabia tsenenge zemali babide na hurenga ujahunu manga. Eske waka kontra ya mwana na mzaza mkabu man rege ujamanga nje nifanya ukubini unike mapesa. Haungoronge mwana maudu ya jia huko ya hukonserve ya wanzize ya husitiri. Wazaza hangu, réveillez-vous s'il vous plaît. Arrêtez. Aimez vos enfants. Na manjua na hanyu nuanro mahawa huwa na hanyu. Mleti odunga profi mrugu tungulo mwana mru merde anzia wa manise. Mrugu tungulo mwana mru merde anje buhari ya menyendola. Mrugu tungulo mwana mrume wa alaikum salam Lukman. Mrugu tungulo mwana mrume erdi ya kensi ya menyendola. Ni mwana haodu wa mtaishe mrume. Wa mnike mrume. Adi wafanyia ukumbi. Ye mwana ya nze mruma. Haukai zomanza buwazaze. Henu wakati mwafanya mariage orange. Mwafanya zenye kumbi. Nyuhanzu wanahanyu waliungwa nga wamewe zao. Alhamdulillah inga wanashwatu marekonesante. Oona ya ukai mwana mmewe iwe ibugos. Mwana mmewe na roho njema. Ramgatuwaze malizahe. Rafanya ukumbi ya wengu na anzo. Nyezi Mungu narunike sitara. Nyezi Mungu narunike mwisomwema. Nzaza hangu. Ringele roho. Do pare mwana hao s'il vous plaît. E mwana hao gena bezo ya. Gena bezo mdo parana. Gena bezo do paro wajuhu. Gena bezo do hadisi do nae. Izo lizu ya hutao. Katsu hutao mnike mapesa. Katsu hutao mnike rongo. Ye mwana gena bezo do mpara. Hauyo hupara ujuse. Hau mdo para na izo lizu ya nzao. Walaikum salam ina ya Ines. Izo lizo yanzawe mwanao. Katina bezo mbangindwa jina. Katina bezo neze dhahabu wa mrengea. Katina bezo neze mbere. Katina bezo neze mali. Gena bezo ya do huishia. Umparo wana wajuha.
yewe wahujoha yengaweje sabunga we mnonobo mwana wangu owaju wangu izo ndizo alona bezonizo kutsukiri kutsuzifanya kutswafile naye est-ce que c'est normal watu kufunga ndo harmwe troisième sujet yinunga wanadamu ikawo ulide ya asbabu de sujet hemagado nimruna ndeye mais je suis à Marseille haini mru wa réseaux sociaux Jouni de ya puria. Gamjodeshi ya tina ujibu. Sheheni usikurjo uona na matso kwa matso. Heni mru jouni de ya. Rujuenda tarona na matso kwa matso. Puria. Wallahi ngujuelewa. Kahadi ya shababi. Wallahi ngujuelewa. Kaya hadi ya shababi. Kajadea na pwamazi. Kajadea mbafenya. Hade ya shababi ikawo kana urumi ya ndongo choti de miono ya. C'est tout. Mais jamais de répondre les insultes par les insultes. J'aime répondre les insultes par des bons paroles. Watu kofunga dorme sujet abili. Wai mwana mshohatu. Gamjole jezwa komo liye kansina kirtasi. Waliwa Kaisi Smith. Mitsanza ndowana, mon frère. Mitsanza. Jamais. Chayo jondea pour rien. Onana matso kwa matso. Je suis prêt à partir au Comores. Si j'ai pas de papiers. Gamjole, si j'ai pas de papiers. Peu d'interrogation. Watu kufu wa jamali funga johar ma message ya mwana mshahatu. Ika mwana mshahatu woi. Halata mbaba hahe. Halata mzaza hahe. Halata wa mji. Halolwa ni mwanamme ivoirien. Kamrudi na behalolwa ni mwanamme ivoirien. E mwanamme ivoirien wobanda hamlola hambalia ngwa uharma mnamji ulo karibu yao. Si karibu na Marseille. Iho Bretagne. Mwana mshatu wala rango siku ya dunga le gadlalla. Kajaparo para mzazahi. Kajaparo pare fami. Haukaya kwa jaka konta. Banda kwa ti konta. Shaha jojo ya tahi mzazahi banda deja. Zengo salsuanishia. Eza jiri hinri. Yude mana mimi turamu. Njo subu tinambe. Ya ukaya kairie mkomori. Bale wakati lole mwanao. Tijati muwa. Timrede nai. Kamtuni parisa. Shaga mjondo hama turamu gamjon parisa. Yoyo ou dérangewa nadamu. Ndiye po yo. Mais je m'en fous. Je le dis avec le cœur. Ye mwanamne mkomaru jore de mwanao na hii. Wallahi ngojo mparisa. Maudu ngojo parisa mzaza. Nana umjini hao ngojo jwa mwenda. Ye Congolais, ye Ivoirien, ye Malien, Godjoueneda. Turamu raciste, je suis pas raciste. Pour protéger nos mamans, wakatika wanashwatu wenji, walolo ni kabila soza hatu, gwadiwazawe mapara, gwadiwazawa wazaya, kwa tuafili hanu wa wazaya, kwa tuafili hane kominote, hata ilman mailadini ngwalao harume dini. Gamina mwanamsho hangu mzaza hangu yani para ikao, wanahe wenji, imwanahe halawarume dini, Gwanzu ya zainu wanyanya wala uharumwedini. She sujiyo kajana baniabe. Shahana bia nifanya niza ufanya. Idini hadisida minu wanahe, imwanahe, na uumana ulona 16-17. Insha Allah ngajou partage ekangu jonelewa. Imwana mshatu wala hende halulu ane ivari wala ngwa nshio harumamnamji wa hule. Eza jirihinri. Yo umuwa. Ngwa unamnamana mzima. Ya ivarie katuanze mwana mshwatu ya zaye tena daye nae. Ne mwana mshwatu gwanzu ya zaye. Ye baada kututa hemdu mshaho ya zaye tena him. Pourquoi ujaculeo? Pourquoi umhisizao? Go mhisizo, go jacule finalement kutuanze ya kane grossesse. Ne wakati ujo ujacule, wakati kaonge harmaze jour d'ovulation, qu'il pleut qu'il neige, elle sera enceinte. Henu wakati alom ziro yo umuwa. Yo mbia. Yo mderange. Sha. Haina mru. Ya tsuhunda ravi. Ya rantsowa mzaya. Ya vuliza mzaza hai. Ya vulize fami. Ya dunga mrikao tsindasi. Tsisilamu. Yo parsa ziregre. Qu'il pleut qu'il neige. Hata ikamo gonu mausiku. Ola mwana mshatu nde hadisi nene mwana mkomora. Mwana mjiwola ikaunga wa komora. Hamwambie mwana mme ula ukaya.
imrumangu ana usiku guni huo na mimi nsujua pourquoi nsujua na tlawa nede zangu wakati munje fikira ntlawe nenzangu ntushida na tlawa ngio hama hanifanyia nigangi hanifanyia masahili mwana meula mwambia ukaba hifanya namna wende waone fundikada ya huzunguwe ya funduo ya hufanya mala lao mwana mshwatu ha deplace da one funduo na hende hamzunguwe hatensila harejei haone mwana mmemkomorola hamwambia atikana grossesse ya 4 mois mrumangu hanireme hata yembaipuha mwana mmemwambia yenda shitaki hamba ntina ujua shitaki mrumangu na mwishie hadisi ya latifu tina ujua ushitaki mrumangu sha ula mwanamshe ngulungu ya ukaya imrume hamfanyia masahili ijo mkinishia haukaya imagadla wanu uzugulia na masahili jelikanga wakomoro ujo uzungula na masahili sha mimino hurenda nayi gamjone ndo basha matsahe maturamu no hurenda nayi gamjone bangwa matsahe maturamu ye ivoire gojoneda ye sénégalais gojoneda Nalikema ouvert la réalité. Même si ça va faire mal aux gens. Mais c'est la vérité. Et Zafan Shahin. Hatensula. Banda hamambie mwana mmemkomaruka ya haniua hatatika na grossesse ya 4 mois. Yipuha. Mwana mmemkomara mwambie nda mshitaki. Yengu konsekulu hata sandai. Pourquoi on t'aime mrumatungo huwa à ce point? Abansuju en tout cas de mrumangu sina jode na mshitaki. Ataikama ugon mausiku ola mwanamshe haroha habalia pake la kush ngujo ola mrumahe handisomua honziani waka wanaume wakomori wara wadzima ne moto ole mwanamsha ko hadisi daye naye alaikum salam sirina wadzima ne mwanamme ola mkomora kwa hadisi naye wakabala ola mwanamme ivani hadisore me mwanamshe mkomori ola imrumshahe ula kanza intervene wanzana mwamba hewa utiende utimlawe de mwana mshwatu ajitsungulia yede ajitaishia ya unakanga wakomori ya ranse famille ya ransoandu zahe ula hena usiku gumuo mwaname mzima base pas la première fois haparomua wakarma bis hamwe mwanamshe deva tout le monde devant tikaya bonja subuti na rongoa alafu uti intervene mwaname ula kajasida stahamili ha intervene ha atake mwaname ula mwabaransi gojokode mwanamshwatu mwana mela mwambia weika tina mwana mae huni olewa alafu c'est pas tes affaires c'est ma femme je fais ce que je veux hareme mwana mshetene mwana mmemkomoro la hamreme wandiso wana ye polisi paro mwana mshatu haja hakaushe mwana mmemkomoro subhanallah ye mwana mshatu hakaushe mwana mmemkomori hambie polisi ya ukaya no izonga botunganda mine mrumangu ye mwana mewodi ya tsaha problem mrumangu oyo ya udefande mwana mmemkomori komkuwa ye mrumangu muo ye mrumangu hampuli hamuata hapwa grossesse ya 4 mois ye mrumangu msingu genabi katina bya tsomrenda hakaushie mwana mmemkomori abasar zamba mwana mmemkomori nguhezi wana usisi owanyanya wakomori wala wamwambia ukari mwambia uzilawe umlawe wode mwanamsho hakusha hatsawe mjomba uo mwanamsho hamadawe ika ukujazala Faransa hurengwa Komori hatambu na mashaka hujahunu Faransa ya hurenga wote mzazaho mwenye uhuzaye wode mwanyanya mzazaho kujatsaha mkomori kujatsaha mwa kabila shahusia bohudungu kabila itso ya hatu ye kabila yo yende ge huwao ge hurendo nayi ge husimbu wao katina tamba respect soka yont hosoma ize communauté shabaiki haton ziani nguhu jifle wake mkomori ikawa hadisi dawe naye womweleza setambuza ya intervene bade mrumeha huwa ye polisije ubatse mwana mkomori Dieu merci mwana mkomori la ngena makirtasi Dieu merci gena makirtasi gamhabe mwana mshango ye penanzonu habi changer yenda wadaili mwana mmemkomori kawe ajali hiyo yenda wabe realite wa denonce mwana mmeuo yenda wabe ze kweli yenda wabe kawo hahuwa yenda wabe kawo hahupuwe grossesse wakanio yenda wabe kahino wakati huwa wende wahubire mwana mmemkomori bawu haka huwa nilia baada nyu hadisi ndio partage
baada nyu hadisi nu partage ke jakaubidi ukaushi mwanamume mkomori nemana ya juha da bia una ukaya wa hadisi da wonaye humwambia hizo mrumaho yako hurenda ye mwanamume nguhuonziani ha intervene par amour ha intervene banda mwanamshahi mkomori ha intervene banda nyu hadisi chezo zonse pia hukaishi mwanamume mkomori hasibabu delegaga wanashohanga si ma méchant soit non ma commode kadjaharaya si wapi soit non ma commode kadjaharaya c'est à ce point non kadjajo spitil dom bihani monziani dom remani monziani uwo mwana ikawo ule modrogo dojo wa mlonziani kadjajo spitil mambien kadjajo ukawanada mwambi kwa defende we magada osambal katsuru mya untu raciste untu peo shagarambo réalité ne vérité de réalité ne vérité haukagabana shwa kuwenjwa subiseo kadjajo kabati mrajwa be mwanamshahi atulola numru ya mwanzao shai manalko haba vomieye siwasi hawasi gabana shwa kwa lola nuwaje nikan wawanza wawa respecte wa ustehie mila wa ustehie kutumu wa ustehie religion shanga wa ikao wa subiso katastrofe ikao wallahi maudu ngojenda daho walolane ivoire ngojenda mitsamihulu wamegoda taifa ya ivoire ngojenda mbajini ngojenda hambu ngojenda bambao ngojenda washili impossible ngojo zunguli ya faransa ufanye plenty hata ulawe ya buwambe godo Côte d'Ivoire ndo mtsa manam shahang gamuhambi wallah ikaku amjokaya tutambala banda hulanti mzaza haho hulantie famille kutswafili hanao hudungumana utsonda si nguhu anvibu katina tamahaba nawe hana usiku nguhuo yabo tutambale kui izo njohamba shawallah ikakujata hasodisho ya hema nyanyasi wo ikao nguheziwa na usisiwa hasibabude mrumme gada ya kauhuwa ya intervene husaidia wi azir sabrina wa alaikum salam yekakujata solution wodi wakati wa komoro wajoka ujoka ya weide mwanamshe ya ulwa wao na ubihwa ni mrumahe ya rantie familia hahe hasibabu gadla ya mwanamume mkomori ya jua yakamsaidia haumanilia bade mrumahe ngumuonziani hasiabu habatse mwanamume mkomori ya ukaya izo ndabo kajakana problem dene mrumme she mwanamume ola de anja komana dene mrumahe shaka ushidana dene mrumahe makalima shaha hasiabu hareme mrumme ne mana yareme mrumme dabo mrumaho ya hure mahonziani nabo humambia kayo huwa adhibu hauwata upagroses eske bo mwana mshangu mrume bidu kidawe naye uwo mwana makabidu kidawe naye gojo hunda makaliboshi na makaseti wambe nonge wode mrumshekarema mwana mshekarema goshidano dene mrumsherenga mta umremele dingo goshidano dene mrumshe yepiniso yahe mfanye mahaba na nyanzo umjibize haruma raporo hate mrumshe waye yamenye haki na bimrumangu ndoi shamrumshe mruka mremepi mrumshe mruka mremezi ungo mrumshe mambrasenro mjuse mfanye mahaba mfanye watajibiu uodo muo wa mrumshe mwenese mahaba mfanye tout ce qu'il faut upaduanya nzo hate mrumshaho yatienda tatsuma kerespe shamrumshe ngo muo mreme mihono umreme makode na popo masingo jwanza ukane bezo anza urame masingo jwamba kauhahono yeka humre ndeirewe masingo jwamba bia ya hubule ni budi yebo sheri banga mi excite c'est ça mrumshe yo wadabishiwa d'une manière romantique mrumshe yo wadabishiwa hama habana nyanzo mrumshe yo wadabishiwa ha falsafa ya makalima ya mahaba sheka huono kango jusemi hono ure mrumshe eske zunguza mrumshe sawa na mwanamume eske mrumshe gena misli eske mrumshe fanya hili ngujo shida yimhono ahe ujoka bie bombe ezunguza mrumshe zo pom ezunguza mrumshe zo ponge mrumshe kaulawa mrumshe karema ma sœur mrume wakatu hutsa hahambia ukakatsu hanza ya zai henu wakati ujorenga grossesse ngutso joitoa banda hatowa hiyo banda huwa tayo ilawa Nyezi muna shari réveillez-vous mes sœurs réveillez-vous
tina atanamna na méthode mrumshangu a changé. J'y posais des questions pour que mrumshahu ya changé. Pour que mrumshahu ya kauhanza ya tsuhanza. Et là, quand tu wakati ou pense pendant 20 minutes à 30 minutes, ou on reste dans le cas où on fait un coup de fini, comme mrumshahu a besoin d'une manière romantique, hatawaya qui est bien excité et posé. Et que mrumshahu a besoin zamahaba kana hutrompe. Et que mrumshahu a besoin zamur kana hutrompe. Chez que mrumshahu gomni komadi, gomni kojao, au padwa mahaba kutushinda, wamsatisfe gujuhureda nai. Ne wosu benzahi, woshe twani dembaï. La fou boumana mshahu. Dès que ton mari te frappe, ça montre qu'il t'aime pas. Il t'aime pas. Réveille-toi. Garde-le hambi. Angale ke mwaname wode mwaname mwaka upartage. Wodi mwaname mkomo wakamweleza zitambuza. Wodi mwaname mkomo wakamweleza izenugwe kaude zihundao. Wodi mwaname mkomo wakamweleza zenugwe kaude za ani. Mrumaho ya kauhurenda. Hajua husaidia ya huanilie hujahu mkaushia ngejuma uheziwa na usisiwa. Ngejuma uheziwa na usisiwa ni daula Faransa. Mrumaho hahuwa na eti mkomori. Hajao intervene ili utiulawa. Hajao intervene ili ya hunda solisio mrumaho ya elewo kaya mrumshe karemwa. Hawanade mrumaho akoza mrumaho banda hahuwa ye polisi jahu batse mkomori ya ukaya tikaushitana damne mrumaho kajanrema oyi hajanja buhari hareme mrumaho ya latif. Ya latif. Hojua mrambe ngusaidio mwanamsho hai. Mwanamshe mkomori hamandaye. Nabalangu juho ya onese ukaya non. C'est mon mec, ton mec qui te frappe. C'est pas un mec. C'est un assassin. Mrumme uremo mrumshe ou criminel. Mrumshe carrément. On frappe pas une femme. Frappe d'une femme, c'est bisou. Orema mrumshe ganzo bisou. Watukuf. Ça fait mal, wallah. Wakati kao mrungu jitoleyo, hauhozwa na roho, hauwanilia mwanamshe, banda haueleza zetabu zahe, ni mwanamshe ulaza fikira zahe zonti pia, katsona katsuishia. Finalement ambie mwaname ula ukaye mrumangu yanifanyia masahiri, haukaye muhanza na dezangu mikashindi, muji prepare nkawe mikashindi. Oui, c'est vrai, ça se pourrait qu'il t'a fait de masahiri. Ijumkinisha kaufanya masahiri. Mais c'est pas à ce point ya huonziani ou batsem komori. Au lieu ya umanili ya wambe uwa mrumangu ya uniuwa. Ili uji debarase da une nuhusiyo. Subhanallah. Nyezi mwana nikuwa na shuhatu fahma. Wana shuhatu waelewe ubinadamu. Waelewe ya ukaya mzadzambu getreze mportara hena kariboshi la mwana mme. Gerabe mduikao yeti isilamu. Ngadjo ke mwana msho atrouve le message yangu, ça sera très difficile. Chezo nyo kadzano hambie. Woku jazalo Faransa. Hula komoli huja hono. Na woku jaja mtiti. Huja mhu. Hurangwani manyamzaza hao. Ikao bidi umanzize. Umwanesi ya ukaidia huto haruma galeri. Wajahunu gejakao bidi umrenge mjeni. Gerambi Afrika Ivarien. Danda hurenge Ivarien. Hahubala mwende zao. Watina tamba idhini ya fami. Watina tamba idhini ya mzadzao. Finalement, ezajiri dokaya actuellement. Avasar zambao. Hulawe fami kwa tsuhujua. Emrumaho nguhuwe hena usiku. Oui, mon frère Nassif Hassana. Nguhuwe hena usiku. Hahuwa hatavu avorte grossesse. Yembai puha. Huzambie moto mkomoriu. Yende hata hakanza ya onese wanadamu pia. Hahuwa devant public. Wakati ka honde uhulukushu. Na wizoti kushu kwa kushu zamana sha servieti zahaye banda hakana regle sha hamdungu hamua deva wangu hamdungu hamua deva e communauté hamdungu hamua deva owa komor izo kazija kabahi sha banda hamua yemkomori akaza msaidia ula manzano hasiabu hambata ula mwanamshe hambata wa polisi eskende helilo jusqu'à quand mwanamshe hamanda wikao hulate fami hulatso mji hulatsaye
communauté ujango ulawa kututlawa kutumshitaki kutuhamba gontsika ya wongu johulanso kana onanzilo ho huwa ya hulate kana onanzilo ho hubaswa ya hulate kana onanzilo ho timiza hulate haukaya woka ture sante mahaba kabati mahaba ya pas d'amour dedans kabati mahaba yabo kabati hata mahaba mwanamshangu nguhuo nguhutabisho kutsunda mahaba katsuradisiza katsufanya tambangotso kayonti sha yahuwe yahutabishe kuna uzaya de mwana mzima huo eske wongu hanzo izokole hufanya masahiri masahiri yawe kalawa Mwenyezi Mungu na hifadhi mwanyasi mkomor gamtoye nimero ritsahi intervention za wakomori rawana umero wanawashi haunika mwanamme wa conseil haunike mwanamsho wa makalima nana ye mzaze ya manane mwana hahe yatso urongoze mwana hahe bande mwana hahe hamtashe mwana hahe mrumme mwana hahe halolo hafanya ukumbi harengeze mali ne dhahabu ne zembere mwana hahe ngena bezwaliste na mzaze ola mzaze katsu okipe mwana katsu pare mwana shefikira ya lonio mwana ya manede ne mrumme na ede ya nike mwana hahe mrumme hata ngwa onawana hadungu gonzo tsambaze couple gasina bezo wandu wa pare wa participer wa donner des conseils aukaya kabati ya juhanze mwana mshamru ya tulolo no yanza juhanza kwa na shako lo no yanza shekaru wa konse wa lolo no komori mwana mshemkomori jololo ni mwana mkomori mwana mkomori jomrenda nayi karim tsaka tsumparisa rotso da me famille rotso juhenda o hawo rotso jodo mjini hae rotso jomrumie famille rotso jomrumie region iyo tisawa ni mrenda lolo ni gata ngajum dirizambe c'est pas pareil. Dieu de premier lieu, chaque jour qu'il y a religieux, il permet, il s'engage, ani kabila na kabila, et kasima islam. Chaque nous sera dans chaque wench, gwasongolo la tswana nous anada mukawoti ma islam. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Gasina besoin, haini mbria pare. Il a participé, il a donné des conseils, il ou un soir, ou a réveillé, haukale o homdu na timzaza, ya dunge kabila itu ya hatu, ya na timzaza, ya dunge manadamu ikaungumu, tima haba kutu ya Parisa, nyanzo kutu zi Parisa, tima kalima mema kutu ya Parisa, ndongo hendu ui Parisa usome mwanamme uo, tima kalima yadi ni katu nika kutu ya Parisa, shama uhuwa, na uhutabisha, na uhurenda nai, finalma, wake mwanamme mkomoli ya husaidi bade mrumengu huonziani, ujihunde ya ukaya, dudunge mwanamme mkomoli la umpate bande polisija, wambe ya wemrumaho shemrumaho kajafanya rugo mkaushindana komsa shemrume kajahurema ukaishe mwanamme mkomori ile mwanamme mkomori ya njihar mahasara Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarivukishe yarjale joka na heri duniani yajali wanashohat wake massage wake ma reconnaissante wadelo ya ukaya homruka karibu ne communauté c'est très important homruka karibu ne famille c'est très important homruka karibu ne tia c'est très important haukaya wakatiwo 5 33 07 48 45 19 33. Je répète 07 48 47 19 33. Na mwanzo numero yabo hani mlu ya pare ya participer au kaya ho partager za fikira ça donne le courage wa wikao wa jowishia ruwarongoza waelewe ruwadzadza ruwanashohaka haukaya ngarjo ya ukaya kabatu le parfait hani mlugena ze eroriza kabatu le parfait hani mlugena ze mbiza yamba reshele zizane bala enlaka petit à petit ça va donner le courage ou ça va rafraîchir la mémoire il ou anada mwa ile ukaya zintinjema 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Je répète, 07 48 45 19 33. 45. Hasni, je dis 07 48 45 5, pas 7. Oui, c'est ça. Béatrice, Hanimri apparaît 2 minutes. Ranzo appel. Wandu pu participer. Merci beaucoup, Jamila, ma soeur, Jamila Mbambi. Hanimri a participé. Ya donné zefikira zahe ili mwanam shohat ya juhe ya sove mwanyanyasi au kaya hunu Faransa ikamru hareme mru yote nongo nyangu
mruma amande ya mapesa menji mruhenda pirizo shanga wikawa wanili ya fierté hao ngwa opre wende pirizo ngwa opre wa ulowa hasibabu de personnalité ne dignité yamru haukaya siwasaya comme moi je compte pas la prison, je compte pas tout ça parce que l'importance c'est ma dignité et ma personnalité. Nyezimgu narinike jokanaher nyezimgu arjanliye wanashohatu waelewe au binadamu waelewe savoir vivre watitsodungai hawa nafsi iwamenye zesprit iwamenye akili iwaramene jusqu'à wende hata wende wajilande nai hawarando nai mahaba mruhanza yo mwanzo shaeka mahaba ya change mrufanya namna ya ujitsaha hata mrati jilande nai haukale eka ujitolea mrume waingo mwanzo en 100% urambake mrume bahongo mwanzo 100% mru kontrole mrume eka kajabunguza eke mrume hende hata hajilende za uhurema za hutamuhono mruju hautlawe haukaya wa mrume katuhutaha mrume hata ya jusemi hono ya jusema janza ya hurema bo mrumshe na bogaja ka uhurema subitu ambe ukaya ya bodeja angala ngwajina ya bo utibaki wala utiji concentre na parce que yabo ngojo ujitabishe haukaya hakauhanza katuhutaha hakauhona mwanamshe katuhona mrumshe hakauhona mwema katuhona mwema jitahe banga bojo huona mwema haukanga wanashatu wanjo hansi haukaya banda tiza wanawararu tiza wanawane emrumangu anga tsendezahe yojo jabanu kana unanza wanasho hangu mtsidore ngayo moto fikirani mruna tsonoka ya tizada mine mrumangu tizada minaye gasna wana watano gasna wana warangyaro gasna wana wararu emrumangu haniransi hendeza wode mbaba huwa na huhendeza shaijo mkinisha waje mbaba mrajina ya wanze mti desespere mti kane fikira ya ukaya no emrumangu mbaba huwa na haniransi hendeza yapo turamuyo jabanu kana unanza no wana shohangu mtsidure ngai zubuwa zahatu warizaya wababatu wa waransi na ungona wanromi ngo wanzao gono ndomi ngo wanzao haukawunjwa naso hatu hatambu wazihunga na mashaka wa yahunga harmanga umaha wa walula handani wazayadu nao wa waransu wendezao wa desespereha gwa honsu ya ukaya valaba hizihisa kwa na ushida hundu wangu wa wanzi wanashonga mjuhunda wangu wa manzeni utsone ya ukaya ya hurenga wa mandu ya hulola wa mandu mrumahu wa mandu ya huransi ya hoku na ulola hoku na hunda mrume mwema hanuo gajom kunishi ukane mrumahu wa mandu uzaida wenaye ukane wana ya huvurize yendezahe wallahi ya ujoja yabo ya wanzira hane mrume ula wa mandu ya hulola izona mto hitswani hanyungujo hanza gejo mkinishia uo wenje haukanga amini ukaya ya lula maturamu gwazo mzazi hangu na hana mbaba hangu mwenye hunzaya gamusubutina be ya lula mama hangu actuellement gwanzo mzazi hangu rahana mbaba hangu mwenye hunzaya yabo mtsinenge bwana so hangu mkama bloke haukaga bwana so hangu wenje walo ma bloke walo vraiment walo désespéré wa démoraliser has esprit zakaya mbaba wana hangu haniransi ndezahe yabo siri yojo jabanu kana unanza yojo jabanu gujo profite yojo jabanu no wana so hangu gamjonga wajo umanzani wajo mtukuzani wajom respecteni haukaya mruka do balandola honda ndola ni mrukonte ujusema nzambia rabbi nibe yo jonanza ya jonanziza mwanamshangu ikawa hurenge mjeni ye mjeni wena usikungu huo ikawa ngawe ajali ya mwanamme mkomori ikawa haka husaidia badala mrumahu haka huwa honziani hahimi hau intervene ya huanilie utiulawa hufune mrumme ne mrumeti mkomori husiyabo hubate mwanamme mkomori ya ukaya hanjar madebatukaya hahe hareme mrumaho na bo mrumaho dia hurema akanza husaidie husiyabo emwanyanyasi garmatambu na mashaka ngejuma uhezo na usisiwa hasubabu hamba hawe mrumaho ne mrumaho dia kahuwa bahe akanza husaidia intervene Mwenyezi Mungu jorjane joka na heri yarnike musomwema yarnike joka na heri duniani yajali wazaza hatu waelewe wanashatu waelewe ya ukaya horenda nai tsinjema na ranzane rubenzane barikada sina wenji kawati rikada sina wenji waribadingo wima sœur Jamila Mwebambi rikada sina wenji waribadingo yemimi koma njoka ubaki. Sûr et certain, je vais laisser ce bas monde. Sûr et certain, je vais quitter dans ce bas monde. Wazaza wangu, na mparu anahanyu, na manzu anahanyu, na mtukuzu anahanyu. Mzaze, utitsona ka profindi yo wanzao. Vame mwanaho, wanze mwanaho, utukuze mwanaho, upare mwanaho. Ba wallah, eka kuzifanya ya demo mabo mzaze. Gujokana bezone mwanaola, mwana wa gujokana lankwini yaho. Badala ikao hakana bezo yaho kutswafili hanaye. Hakana bezo yaho kutsumpara. Shangoni ya ukaya, je m'en fous, j'ai pas besoin
sa tindusho na kaunga tinduze mali za ukumbi tindwe dhahabu nezembere je m'en fous ya latif engasinda garjo ulawa hata mpaka yao kama mbushoni heri na baraka na haina mkomo lijone message na partage wazaza hangu mweleo ya ukaya je suis pas là pour vous manquer de respect mais je suis là ya ili ya umeshelezizani reshelezane au kama manzana sababu Mwenyezi Mungu mwanzo anashonga sababu Mwenyezi Mungu j'aime ma communauté et je restais toujours comme ça pour lutter à le mal qui se passait harumwa zendola nezetambu zihundo wazazatu nezetambu zihundo mazababi haukaya on est là pour ça et kanga wajorenga swabundizo au sambal on compte pas les gens qui gueulent comme ça mais on compte par Allah haukanda waiche de munyerevi atampaka de avo bom longue vie à vous inshallah.